Ah, direct. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut atsika jiaby, akory agny, akory ny fety tagny, karakory weekend ny fety nilamina ve oh. Tsara kalin daw. Awana ni weekend ni Pâques. Pentecôte mo Pâques. Pentecôte. Zawa ni angambarambara ni programa za. Angambarambara ni programa mti weekend tia mba afanareo zay mpankafy tansmena magnaraka anay. Angambara programa amti weekend tia. Si weekend prochain. Amti weekend tia zanya ni vendredi jolia. De uitanarewa au amni 100 kilo izahayi groupe ton semaine au grand complet 100 kilo anus zatu entrée libre consommation obligatoire sin sakaf sin tar au am 100 kilo manum kam fitura tsidis ni futuana anus zatu vendredi vita ni ao anosy zato de milavalava ny tamatavy ndray zay mamonjy ny 3 samedi duo de choc io tansmena si ayo na edge no manome fotoana nareo amin'io fotoana le am samedi io zany sady manao geste an'le kavina ko ihany ni samedi zany ao am New York ni rendez-vous tsika duo de choc tansmena et ayo na edge de vita igny rendez-vous ndray le 8 any manompana faritry Côte Est agnalanjiro miala viagna le 9 au soir Carlton. Élection Miss Waka Waka 2023 yaranom tasmena yua Monsieur Saïd yua Stéphanie yua yatak solfot yua oitanao am le 9 awamni en semaine. Tu as quel âge s'il te plaît? Bah, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans en fin novembre. Voilà. Voilà. Le 11. Le 11. Le 11, Miss Datana Kalastatique, Leonardo Nazafadia. De manome rendez-vous na ronda zay any en Pefia le 18 juin. De fasorata ao anatin'ny calendrier daholo ny programme antsika. Bien fraîche à 40 ans, hein? Merci beaucoup. Ouais, ça fait smart sense na nyur quoi. Ti ma hamwana ti ando mangatsika ti la sa fragile. Voilà. Et on a quoi
Tsy tsara koa rouge à lèvres ty. Karanao coco. Zay daholo tamatavy efa nataoko teo le 3 au soir. Am samedi zao tamatavy mapopoka tokoa rouge à lèvres. Am samedi ho avy zao tamatavy ao amin'ny New York rendez-vous-ntsika Dieu de choc ton semaine sy Iona Edge mitambatra. Voilà. Zay ny fotoagna, zay ny programme-ntsika. De fin de mois mo zao ho anareo mpandefa vola amin'ny la famille tapitapy sainy mbola magname toky sady ambony be ny taux d'échange amizao magnano code promo mena ianao de mahazo bonus de 10 € en premier envoi. Préciser ko anao hoe en premier envoi ianao mahazo bonus de 10 €. De ity tafitrano hitanareo ty afaka amin'ny commande koa nareo ao amin'ny perruque full gony ao amin'ny page. Afaka amin'ny commande perruque ohatran'izao ianareo ahazo satisfaction totale. Zay daholo. Nous hors service qu'elle fait en mode softex. Voilà, donc bisous tout le monde. À la prochaine. Vendredi, rendez-vous à Totanarivo au Amnisantilo Zato. Samedi, New York Tamatavi. Bisous, Mampeda, Nareu.